Gelara tetapna ukurta ibas dalankan perpadanenta mandibata. Ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 225 sendekan ayat sada ras ayat telu. Radur toto rebahan pertoton Tuhan nita de keras. O Bapa kami di surga, dalam berdiam, relahmin penirajanku, selamat perhatianku pas berita bagi di surga. Rekeman kami akan cukup kesuara sesedekah, alamilah salah kami, bagi diri kami salah kalah kami. Olamin kami mengadu das percuma, tapi olamilah kami dulu silat nari, sebab tangkap sepanjang kini raja, ras kuasa, ras mulia, sini terkata. Amin. Bangketilah kaguluhenta alu tetap tertoto mandibata. Guna jadi gegehta alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kita. Siang ayo di bata risenal salibabonta. Janah melias Athena ngenengan kita. Itatap di bata ku kita. Janah malam Ateta ibahana. Amin.